Times of Mizoram News Analysis clear to te CBI Manipur Police Training College Ralthwam Dana CBI te luan phallo Central Bureau of Investigation CBI chuan Manipur buaina chungchanga FIR paruk a registera member som omna Special Investigation Team SIT dinin DIG rank officer hovin Special Crime Branch Kolkata ten an chui mekani Nimin Jun ni som ni pani khan CBI te chuan Manipur Police Training College MPTC pangai an thlenga Sarkaral thom engzat nge ruk chwa ani ti chui chiang tura kal anni Amaro chumai teinu ho sang ni borvel te chuan CBI te lodangin college chung luan phal sak lawani Tlaidar ni vel khan Manipur Police Training College main gate bula mai teinu ho an pungkho ma gate andang tatani Tlaidar thumle achen via CBI te hi an thleng vel ya amaro chu college chung lut lovin an let le MPTC ral thuam da na atang hian ral thuam tam tak lak chwa ani ti mai teinu ho hian an fin fia le ta ani kokta leibula bompuak kha mai tei pangal intellectual forum le Manipur Muslim Welfare Organization te chuan andem thu an puang Central Security Forces tam tak anom reng laya civilian te chunga khatyang thila thleng thei kha Kuldip Singh hian angoi bo pui thei lowang anti mai tei pangal intellectual forum te chuan bom tipuak tu te hi darkar somli pariat chung in soifia turin an phut bok tuma anin soifia arin omlove mai tei ten scheduled tribe an ngai sak mantalo tribal teram chu sak tumin tribal anga antuma scheduled tribe enlistment an hu theinan legislative executive le judiciary thlengin an runa tuna chuan scheduled tribe enlistment buai puina hun an nei to lo Manipura koi dar lo nan no separate administration campaign an beile tamu mu mai ni Nimin Khan Imphal mun sang sanga All Manipur United Clubs Organization amuko chuan campaign in khom abuat saya Manipur khoi dar ani lo nan le zona thlak te tan separate administration apian lo nan malak an tumani tin tlang mi helpol te omna suspension of operation SOO chu hi an ngiat boka SOO an man chung hian Central Force ten buaina an thunun lei thei lawania SOO hnuaya helpol som ni panga te hi ral thuam nen wak chuak ta se mai tei te bok hian SOO hnuaya tlang mi helpol te khung ro ti in an dil le no anga an du hian soyani bermai Manipur buaina hi civil war ani a helpol som ni panga te hi zalen takin chetla vengat sela chuan India sipai te po an che thei don lo le lama civilian anom ve dona Pakistan ram ang loloa an bei angai don tina ani Narendra Modi US jinbo ruak nitumlai Washington DC ajuk twal chai India Prime Minister Narendra Modi hian lom a phu hrimem engthil thange asoi han bi chiang lok tiang Modi hi India Prime Minister zinga US Congress tum ningot address thei ani a ami ten kan ngai ro pui viau lo lai hian President nep tak Biden admin eroin Xi Jinping doron pui turin India atlon lung oi angai miawa India rama minority ten nek chep le tuithlar kan to mek lai hian President Biden eroin khwal thabera anei dua US Capitol Hill Senator le representative te chu Modi ti in an awrwala India rama rugru hausa te hian Modi ming an puvek ti po ala hello anima na Narendra Modi Prime Minister hnu hian mimal som thum pakhat Narendra Modi ne na in zom na nei te chuan bank le financial institution sang atangin crore singli lai anti chingpena chung zinga chuan Vijay Mallya in crore sangkwa aru chuaka Nirav Modi te chung kwa in crore sing khat sang ni zaruk som thum paruk anti chingpena Lalit Modi yan crore za som ni panga Jatin Mehta an crore sang sari atam e mai soivek lo mai tiang US politician te po khu an lo nep angrenga Modi an namaskar an tileka kutan beng dur mai ni Modi thu soya piang lom turin an chang ni berin alang tiang khop hian China laka in thural puya India hi an lo mamo ani ti kan la rengai om love Modi chuan US Congress a thu soi theini alhut zia le
tum hingot ading veta chu van nei ain ti hle thu asoya India mi pui 1.4 billion ti ai oin lom thu asoya ni kumsang ni som pakhat census ang chuan India population hi 1.2 billion ani a Modi hian 1.4 billion ti in asoya dot asoi ngal ti na ani achan chu India mi pui hi 1.4 billion emo 1.7 billion po kai to maila kumsang ni som pakhat nulama chiar pui ala om lova data le statistic asoi hi khoetang alak nge ti hi zona lian tak ani Modi thui roi BJP sarkar hi ropui viau angin kan lo ngai theya kan riat mai mai atan India sarkar kan thon to zinga Modi sarkar chia hi census lakhom thailo census ti chuak thailo omchun alani Modi chuan India le United States in lai chin na thuruk chu democracy lungphum het tak wangani atia India in democracy anei hi kan van naya India hi democracy tenu mother of democracy ani ati democracy chungchang asoi hi kumsang ni sompali ma thleng kha chuan adik thei ome amaro chu mi puidu thalna in kan thlang tlinga democracy in ram arwai ta si lova kan buai zota ani US Congress a chuan Mahatma Gandhi po azuk fakder ve luama India rama ero Gandhi thattu nathuram godse chu BJP le RSS ten Modi lal nuwa an choi moya nathuram godse khan ati tur diktak ati ani anti Gandhi thalakte silain an kapa an el sen hleti kan hu vek kha Modi chuan ti hian asoi zela kumsang ni som ni pani khan India chuan akum som sari pangana aloma zalen na le mi puiro rel na kan lom satya lova chitam tak nam rang rang kan ni na diversity po kan lom telani India rama hian sa kho rang rang aoma avain kan choi moi vek khovel hian India chanchin hi a hredu ani atibok helai thu hi chu ke aiin soitur in nga jok karing Christian biak in le mun poimo zathum som nga pangalai nimin loka hal ania khovel hi sia po tum khata biak in ti chia tamber tum ani hialang biak in anhal te po kan la seng hoi main Christian ram United States a diversity le religious freedom te azuk soingam hi asoitu huai sen na ai ma in soitu ra som tu US politician te hi an huat thala om ngot mai Modi chuan a sarkarin chen na in makte dwai som palizet mi ring makte dwai za som nga tan asak to thu asoya hei hi PMAY Pradhan Mantri Awas Yojana Nwayami ani arin oma kumsang khat zakwa somriat panga a Prime Minister Rajiv Gandhi Bulchan Indira Awas Yojana IAY kha PMAY ti in Modi sarkarin atha ka IAY Nwaya khan kumsom ni panga chungin chen na in makte dwai som ni panga an samhan ti ero Modi hian asoitel du ngai lo Modi thu soi zongjong hi chu lip sevek lo mai tiang darkar khat don minute som nga pariat chung asoya voi som sari pakwalai kut beng thom nen lom alhoa ding mewin tum som panga an lom bok president's rule nwaya Manipur da afuberang em Jun ni som ni sang ni som pariat khan Jammu and Kashmir a governor's rule puan ani a tharuk nu December ni som ni sang ni som pariat khan Jammu and Kashmir chu president's rule a da chunzom ani Jammu and Kashmir hian a hanin constitution anaya president's rule puan ma hian governor's rule jam masak angaya president's rule nen adang lam phran lova central sarkar thunei na ve ani Jammu and Kashmir president's rule nuaya om hi Jun ni som ni khan kumnga atling to a India rama president's rule raiber dot tu ani mek kumsang khat zakwa somkwa paruk chung khan kumnga le thlako chung zet Jammu and Kashmir hi president's rule in alo om to a president's rule raiber record chu khum theina chance anei sang le hle ani Jammu and Kashmir din hun kan han tarlan du na chan chu Manipur din hun tur kan lo swang to thainan ani India dan pui article som pani atanga som thum panga chunga democracy freedom of speech freedom of religion freedom of press ti te chiang farhanin ain jaka chuti chungchuan Modi opna hnuaya hian tuna kan soi fundamental rights te hi aengama hi kan dong pum hlum thei to lo Indian National Congress chuan zalen na aswala kan zalen tarenga BJP sarkar chuan
Hindu dan le rai chunga min khung vek atuma Hindu Indian kan ni ma chu herama hian chanvo tha kan mudon lo zen ke chu kumnga lai president's rule a toa Jammu and Kashmir mi puiten India sarkar hmena hangen le dilchiam turpo an threto lo zongha thlakten president's rule kan ngiata Modi sarkar hian India rama president's rule reiber tur min pon sakpal hlawang ti alhau angreng khop mai Jammu and Kashmir a hian terrorist an chefawa ma se separate administration ngiatin Manipur ang chuan an labuai ve ngai lo ma se Amit Shah an aiin kol du dan hi 68.31% Muslim population wang niberin alang diktak chuan separate administration hi kan du angin min peta po ni se kan sa khwana hi zim to tin aom der to a hill area po na biak in jathum som nga pangalai din tharle turin heram dan hian min phalto don lo RSS le VHP tengai dan atang chuan hill area po na Christian biak in zongjong thiata tribal Christian tetana ramri khamsak hi hlotlin na du omber ani thei Hindu tetan Christian sa khwa hi sakei huai ang tukin achim oma tribal Christian ten sahwan min siam sak ula chuta chuan himle zalen takin central sarkar budget ringin kan to ang ti in separate administration kan dila diktak chuan Amit Shah po hian min pek thwai adu ngotang anla du lo dervel ni te point alang sahuana chuan sakei huai po ahlo to lo